cinta terasa manis dirasakan, bahagia dan naik onde udah bakato kemaminang denai udah bujur denai jopitinan banyak supaya denai bautang budi, tapi denai indah selaharata harap piti nan udah berikan, tapi apa kini nan tak jadi gara BBM asamunya batu dua denai pasalingkuh langsung ngeputuskan cinta kita. Dia bakal balik kan piti udah indah disangku udah sarap ikan samu bana jodoh tu maringgi indah tak baik denai jadi semuanya. Udah bujur denai jopitinan banyak supaya